ni byiza kuri hano. Byanze bikunze wigeze kumva ibya Repubulika ya Kivu ya ruguru, ariko kandi wigeze no kumva umugambi wiswe wa balkanization cyangwa se wa mugambi wo gucamo kabiri iki gihugu cya Kongo. Iki rero ni ikibazo cyagarutsweho by'umwihariko na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ubwo ari mu kiganiro ku itariki ya 3 Mata 2023. Iki gihe yagarutse ku byavugaga ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ngo zishobora gufasha M23 gukora iyi balkanization cyangwa se gucamo kabiri iki gihugu cya Kongo. We yavuze ko igihugu cyabo ngo kidashobora gucikamo nubwo bamwe babyifuza. Icyo gihe rero yatungaga gatoki igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko ari bo ngo bashaka gucamo kabiri iki gihugu cya Kongo. Ubu rero aho ugomba gutinyira, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze no kwinjiza abandi bacancuru rwose bashya bagera ku 130 mu rwego rwo gushaka uko yakwigaranzura umutwe wa M23 uyimereye nabi muri iyi minsi, ndetse yewe ukaba ushobora no kuyifatana umujyi wa Goma. Aba bacancuru barasanga abandi barimo gufatanya n'ingabo za leta guhangana n'uyu mutwe wa M23 muri rusange. N'abacancuru ba gisirikare baturutse i Bukarest ndetse we no muri Romania, yewe hari n'abaturutse muri Bulgaria. Aba rero bahirutse kugera mu mujyi wa Goma n'ubundi bafite intwaro ziremereye kugira ngo n'ubundi baze bambarira urugamba. Ibi rero binasobanuye ko umubare w'abacancuru bose hamwe bagomba kurenga 340 bari mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Uburusiya rero nabwo bukaba bwaruhirije abandi bacancuru benshi cyane bo mu mutwe wa Wagner cyangwa se Wagner Group. Uburusiya bukaba bwariyemeje by'umwihariko butajijinganya ko bugomba gufasha Kongo mu buryo bwose bushoboka. Ubufatanye ese buraza gucura iki? Icyo ni ikibazo buri wese yibaza. Ubundi bite byaba bacancuru ruhuri bari kujagatanga ha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazanywe no kurwanya M23 ndetse yewe n'ibihugu bifatanya na M23 nkuko Kongo ibivuga birimo n'u Rwanda. Twe twitwa Isanzure, ngaho ikaze hano byose tubiganireho. Niba warakoze subscribe ndagushimira, ariko kandi nawe utarabikora ntarirarenga urareba aho hasi ubikora ubu ngubu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikomeje kugirana ubufatanye budasanzwe n'igihugu cy'Uburusiya mu gukumira icyo bita balkanization, bavuga ko ishobora gukorwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 intare za Sarambwe. Ibi rero byabaye ubwo umuyobozi mukuru wa Roscosmos yitwa Yuri Borisov yakiraga i Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya Profeseri Eric Misurumiya-Nsokomieno nk'umuyobozi mukuru ushinzwe imiterere y'imbibi z'iki gihugu cya Kongo. Iki kigo cy'Uburusiya Roscosmos cyagaragaje ko gifite umuhati uhagije cyane rwose wo gukorana na Kongo mu kubyaza ubutaka umusaruro ushingiye ku mutungo kamere ugaragara byakenshi ugaragara ku bwinshi ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kandi kiyemeje ibi nyuma kugirana amasezerano ya Kongo mu bufatanye bwo kurwanya icikamo kabiri ry'igihugu cyabo, bavuga ko ari wo mugambi w'umutwe wa M23 ngufashwa n'u Rwanda. Ikibazo cya balkanization rero ya Kongo cyaragarutsweho by'umwihariko na Minisitiri w'itumanaho akaba kandi n'umuvugizi wa leta ya Kongo ni Patrick Muyaya ubwo ari mu kiganiro ku itariki ya 3 Mata 2023 muri uyu mwaka. N'ubundi yagarutse ku byavugwaga ko n'ubundi ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ngo zishobora gufasha M23 gukora balkanization cyangwa se gucamo kabiri cy'igihugu cya Kongo. Uyavuze kuri igihugu cyabo ngo kugicamo kabiri rwose ari inzozi, nubwo ngo hari benshi babyifuza bari b'abanyakongo bavuga ikinyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange, yewe kwisonga kaza n'umutwe wa M23. Icyo gihe rero yatungaga urutoki u Rwanda by'umwihariko n'abanyarwanda. Ubutegetsi bwo mu Rwanda yabwifatiye ku gahanga avuga ko ari bwo bubyihishe inyuma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yakunze gushinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 hamwe nabo bavuga ko bawushigikiye gushaka gucamo kabiri igihugu cyabo. Bityo rero igice cy'uburasirazuba kigizwe na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange kikaza komekwa ku gihugu cy'u Rwanda, niko bakunze kubivuga. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nabo bakunze gukoresha imvugo ya balkanization mu rwego rwo kwangisha abanyekongo igihugu cy'u Rwanda, bagishinja n'ubundi ko gishaka kwiyomekaho ibice by'uburasirazuba bw'igihugu cyabo. Aba bayobozi kandi bagiye bakomeza bavuga ko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba cyifashisha abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Kongo, bityo bakaboneraho kuvuga ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 waba ufashwe n'u Rwanda mu ntambara imaze iminsi na n'ubu igikomeje.
Ibi rero ni bimwe mu byakunze kugaragara no mu mashuri abanza ubwo hagaragaraga video yerekana abanyeshuri bari gutozwa kwanga igihugu cy'u Rwanda na Uganda bavuga ko ari byo bibateza intambara, bati ibi nibyo bihugu byabanze rwose. Uburusiya kandi nakubwira ko iki atari cyo gikorwa cya mbere bwaba bugiye gufatanyamo na Kongo, kuko ubwo intambara yatangiraga ubwo yari inarimbanyije rwose hagati ya M23 n'iki gihugu, Uburusiya bwahaye indege z'intambara Kongo ndetse yewe n'abasirikare bo mu itsinda rizwi nka Wagner Group. Kongo rero ikomeje gushakisha amaboko hirya no hino mu rwego rwo kwanga kugirana imishyikirano n'umutwe wa M23 bashinja ko n'ubundi ushaka kwigurura ibice bimwe na bimwe by'igihugu cyabo. Reka noneho nkubwire ku by'abacancuro leta ya Kongo yamanuye n'ubundi kugira ngo ihangane n'ikibazo cya M23. Hari abacancuro n'ubundi baturutse mu mutwe wa Wagner Group, aba n'Abarusiya, hari abaturutse Bukarest, hari abaturutse Bulgaria ndetse na Romania. Warabimenye rwose ko guverinoma ya demokarasi ya Kongo yaba yaramaze guha akazi aba bacancuro bose b'abanyamahanga barimo Abarusiya ndetse n'abahoze mu ngabo z'Ubufaransa, utibagiwe n'abandi bakomeye cyane bose bamaze kugera mu mujyi wa Goma, batangiye no gukwira mu bice bitandukanye kugira ngo n'ubundi bajye mu ntambara byeruye. Hari ikinyamakuru gikunza kwandika inkuru za mu karere, ni ikinyamakuru cyitwa The Great Lakes Eye. Iki cyarabyemeje nyuma yo kubimenya, cyemeza ko ngo abacancuro bagira kwishana b'Abarusiya bahuze mu mutwe w'ingabo z'Abafaransa b'abanyamahanga, n'abahuze mu mutwe w'ingabo z'Abafaransa b'abanyamahanga bazwi nk'abaregionnaire baturutse i Bukarest muri Romania bagira kwijana. Mu minsi yashize warabyumvise mu mpera za 2022 mu kwezi k'Ukuboza ko bageze mu mujyi wa Goma n'ubundi ku itariki ya 22 ukwezi k'Ukuboza. Amakuru bivuga ko n'ubundi yizewe yageze kuri iki kinyamakuru, yaje avuga ko abo bacancuro ngo bacumbikiye muri hoteli ya Mbiza yo mu mujyi wa Goma n'ubundi umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba rero byaravuzwe ko propaganda zari zimaze iminsi imyigaragambyo y'abasivile kwamagana ingabo za MONUSCO u Rwanda ndetse n'uburengerazuba byahe Perezida Tshisekedi icyo yashakaga n'ubundi cyo guha akazi abacancuro barimo abo mu kigo cy'Abarusiya kimaze kwamamara cyane kindwanya karabutaka n'ikigo cya Wagner Group. Ngo mu gihe rero ibihugu by'ibihangage nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'ibindi byo mu Burayi byasimburanaga mu gusohora amatangazo y'amagana u Rwanda, ndetse we akanama k'umutekano ka Loni kagakuriraho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihano byo kugura intwaro, Tshisekedi yarahugiye n'ubundi mu kubashuka ngo abone uko yagura intwaro nyinshi zisumbuye mu Burusiya, wabonye indege n'ibifaru byavuyeyo. Ibi rero ngo bikaba byaraje n'ubundi nyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Gilbert Kabanda yagiriye n'ubundi mu gihugu cy'Uburusiya mu kwezi kwa Kanama, aho ndetse hari n'amakuru yagiye hanze avuga ko n'ubundi bagomba kugirana ibiganiro birambuye mu buryo bwo gukoresha abacancuro b'Abarusiya. Bwa mbere mu itangazamakuru nibwo yabyemeye, n'Uburusiya burabyemera ko Kongo yahawe indege z'intambara, ariko kandi leta ya Kongo ntabwo yakunze kubyemera cyane. Ubwo rero yabazwaga kuri uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo nk'uko byagarutsweho n'ibinyamakuru bitandukanye nka The Financial Times, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yavuze ko ngo ari bisanzwe gukomeza ibiganiro n'Uburusiya, maze agaragaza ko Emmanuel Macron w'Ubufaransa yakomeje n'ubundi kugirana umubano na Vladimir Putin nyuma y'igitero cya Moscow kuri Ukraine, ariko kandi ahakana ko bateganya gukoresha abacancuro b'Abarusiya. Ati turi igihugu cyigenga, twubaha amasezerano mpuzamahanga, kandi mu mizerere nta bacancuro b'Abarusiya dufite, ntabwo tugiye gukoresha umutwe witwaje intwaro kugira ngo dushyigikire ibikorwa byacu. Yavuze ko n'ubundi iki gihugu cye giteganya gukora ari ugukaza umutekano w'igihugu cyabo, bongera ubushobozi bw'ingabo ndetse n'inzego z'umutekano. Nibyo yavuze, ariko kuri guhari nuko abacancuro bamaze kugera muri Kongo ndetse kandi bamaze kugaragara kenshi bari ku rugamba. Leta ya Kongo igisirikare cya FARDC gihanganyemo n'umutwe wa M23 ukunda kwita intare za Sarambwe. Uburusiya kuri ubu buri gufatanya bya hafi n'iki gihugu cya Kongo mu kuburizamo umugambi wiswe balkanization cyangwa se umugambi wo gucamo kabiri igihugu cya Kongo, ariko kandi bikomeje kugorana. Ni nuko nsoje byose ariko uzajya ubyumvira ngaha twitwa Isanzure.